Imes PAODAM eng tabiriba singbu namaitham Kajal Devina khurumjari. Ahanbada maruiba pau pijari. Ai haiba wakhal asigi mahutta aikhoi haibasina sillaba matamda aikhoi punshinba ngamgani haina Lowi haina Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthojamna haikre. Kunmairak suba Manipur Integrity and Solidarity Day tharam pangthokre. Thambalmari College ki Nifu Mairak Suba Foundation Day tharam pangthokre. Loinana Jammu and Kashmir da terrorist amadi Cooperative force ka khuthokna bada terrorist ani hatkre. Mapung oba pau. Ai haiba wahai sigi mahutta aikhoi haiba wahai asina mahau senduna thajanaba puchal sengba amadi nungsinaba lairabadi aikhoi khudimak amata oina punshinba ngamgani haina Youth Affairs and Sport Minister Govindas Konthojamna phongdokre. Wafam asing ase Walmite Council WMC Nestinduna Palace Compound da leiba City Convention Center da pangthokiba mitei kanbada aikhoi apunbagi thaudang haiba hiramda pangthokiba khannainabagi tharom aduga mari lenana phongdokibani. Tharom aduda Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthojamna Chief Guest Walmite Council WMC Chairman Colonel Retired Gokul Chandrana President Noidana Walmite Council WMC Vice Chairman Dr. K.N. Chan Social Activist Dr. Kiran Yendran Bamna Guest of Honor Amadi Socio-Political Commentator Posangbam Sonamani Special Guest Oina Saru Yakibaga Luinana Lamdamashida Leriba Civil Society Organization Maina Paibi Loop Pauche the Tabok Tariba Mioshing Saisakpa Saisakpi Amadi Manipuri Film Ge Actor Actress Dangna Tongan Bahiramda Tabok Tariba Saknaraba Mioyana Saru Yaki Tharom adugi Chief Guest ke warwal piraduna Minister Govindas Konthojamna makha tarduna hai Manipur lamdamashida aikhoi khudingmak karamna punshingani haibasi mipum khudingmaki wahangni Manipur da lariba masak nareba loop kayasu magi oiba pandam wakhalon adu kaitharakpadagi loop adubu yaningdaba mioy kayana kudongchaba lawduna loop anoba kaya semnari adubu Mizoram gumba leibak amada church ki luchingba amana lengaki mamai chumba ngamlaga lamdamashida karigi ngamdribano haibadu khanafam thoi ai haiba wakhal asigi mahuta aikhoi haibasina sillaba matamda punshinnaba ngamgani haina lawi lodana lamdamashida mamang chahidagi hauduna thokliba lan asina aikhoi khudima punshinmagi matam amma piri amadi aikhoi gi ipa ipusingna kadai fawa thauna lingjel leirami haibadu ngashigi mirolna tapna khangba hawrakle haiki amaromda lamdam ashida thokliba irang ashida cha isu phawa yengshinbiba watpagi mami taraklibasi yamna laibak thibani mashi semdokna ba hotna hausi mipum khudingmak wanariba sigi yengduna Chief Minister nasu lakliba numit kharani ashida anoba scheme kharasu soidana haudoraklagani Manipur lengak na damdam asigi semilon phagatnaba angamba thakta hotnari Manipur gi integrity amadi identity machet ama fawba lenga asina manghaloi hainasu Govindasna makhatana phongdokhi integrity whatever may be the government is subject to it kaibi yaroi any sort of disintegration in the term of administration state ki boundary kaibi yaroi have say koi government asigi the firm commitment amani hadnai mayamna thamjage Itanagarda numit nini sathagadaba NE Environment Conclave 2024 da saru yariba Manipur Environment Activist Shujit Khetri Mayum Secretary Adamna ngasi conclave asi haudokpa numita Forestmen of India haina khangnaba Padmasri Yadav payengda Yes C T-shirt ama khudol tamkhre Kunmairak suba Manipur Integrity and Solidarity Day gi tharom amang ase apunba Manipur kanba Imalup Angkil amadi National Identity Protection Council NIPCO na sinduna kai samthong moirang ningthau leirakta leiba Sana Janmasthan Club Community Hall da pangthokre tharom adu da 24th Manipur Integrity and Solidarity Observation Committee 2024 gi Chairman Laurem Bam Nganbi Vice Chairman Oinam Premjit All Manipur Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki President Thokjom Ramani amadi
Tami Chingmi Apunba Nupi Lupki President Yambem Mamon Laimana Matang Chutna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oikibaga Loinana UPFK Advisor Lesang Bam Jadumanina Resource Person Oiduna Saru Yaki Tawam Maduga Mailena 24th Manipur Integrity and Solidarity Day Observation Committee 2024 Gi Chairman Lauren Bam Nganbina Pongdorakpada India Government na Nongma Kangdana Amada Muk Tong Amada Muk Leiduna Manipur Maceta na Tuaina Hotnarak Patawang Adubu Yaninda Pongdoladuna South Asian da Mashing Yamlaba Mioy Kayana Saru Yaduna Miyang Kongchat Ama Chatkiba Numit Adubu Ningsing Baoina Ngasigi Taram Asi Pangtopani Manipur bu Southern Nagaland Amadi Greater Nagaland Oina Semgani Haiba Kudong Chawa Loduna without territorial limit Haiba Wapam Ashisin Naduna Atopana Kudong Chawa Launaba Hotnarakpada Natana Ningthau Panba Ningkha Tamna Lejaramba Lamdamashibu India da Mars Taukraba Matunda Lamdamasigi Mangjaba Kaya Adu Noma Nomagi Henjulakpa Mashida Natana Handak Indiana Shilakpa Thawang Amada Naga Furupna without territorial limit Talakpa Si Yaroi Makoina Manipurdal and Indrasu Makoina Paba Mapam Amada Chatkiba Matamda Atingba Pide Hainasu Pongdoki Machidagi henna chawna leirambadu India da mars tawbudagi piction gi baje piction ni bachidagi amon piction be yararoi akoi madu chungya yabang amoy haidana akoi madu da thawai thaba pamudana chungthokki bani aduga iho kaya ama haura kanda relay si chatana khotana tawra kanda akoi without territorial limit amadi greater nagaland gi wafam se hojik phawba adum tokki bani aina ai thamjage India ki Laraba Prazamayam da Lemna Ana Layengi Lamda Tengbang Nabagi Pandam da Haudokiba Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY gi Chahi Taruk Mapung Pharakpa Amadi Ayushman Bharat Digital Mission ABDM gi Chahi Ahum Surakpagi India ki Mapang Kuding da Pangthoknariba Ayushman Pakwa da Tharonga Mailena Ngasi Imphal West GC Complex tagi GM Hall Fawba Chakadaba Hakchang bu fit oina thamba haiba Paujal Puba Run for Health ngasi Imphal West District Commissioner TS Kiran Kumar na lamthakre Juri Bamda Kuki militants singna satharakliba attack da lekhidraba Wai Kulabi gi loinabi amadi machanupi bu tha sagi kontra da pangthokadaba haikat lekat tambagi tharom da saru yanabagi damak egalitarian Manipur of the Altruist Trust Ima Trust na achangba sefam puthotuna Imphal da yerokhibaga loinana lepham chapam pumnamaki daita khudimak laukre tha sagi mapanda Juri Bamda lekhidraba Wai Kulabi gi loinabi Wai Bemcha amadi machanupi Wai Lakshmi anibu lakliba September kontra da pangthok Kadaba Jama Kunipalak Suba Lemyanba Hijam Irabot Day Kam Solidarity to Brave Hearts ki Tharomda Saru Yanabagi Damak Trust Asina Makoi Anibu Imphal da Lakpada Changadaba Silchar to Imphal Amadi Imphal to Silchar gi flight ticket pathotuna ngasi yarokibani ngasi Imphal gi airport ta thunglakiba Wai Bemcha Amadi Wai Lakshmi bu taramna okladuna Trust asigi Publicity Secretary na hai hariba Wai Kulabi gi loinabi amadi machanupi bu Imphal da lakna ba hotnabada Juri Bamgi OC oriba S Ibotombina lobi khiba thaudang amadi Imphal phawba tek ta kaidana yahon bagi damak Trust asigi makaidagi OCS Ibotombi bu thagatli makoi ani ngasi Alliance Air Flight ta Imphal da thunglakibani loinana Trust asina sinduna tha asigi kontra da pangthokadariba haikat lekat tambagi tharomasi dasu miyamna saru yabiu haiki Sari basi pergi diri dan lagi teraba Jurembam Kulabi di pergi Loinabi amasung mahaki machanupi ni pergi 30th September irapoti ni sidai sa pergi Imatras na sinjaba haikat lekat pergi program ama sidai sida pergi saru yabina pergi damakta pergi hati airport pergi Loinabi kan mungkin tamu Kulabi Loinabi amasung mahaki machanupi ga pergi opala sabani pergi program se yahon jan bagi damakta ngasi aikoi khunai India lengak nang matam sangna lakthu duna palakpana maram oiduna lengbo apangam silaktre noma nomagi asum sum charakle patha pumtharakle amasung mating yaraktre khunai gi morality gi yumpham su kaikre apabaga phatabaga achumbaga arambaga gi marakta khetnaba lesilaktre corruption gi chang nongdon pakna wangkre corruption na aikoi gi inat oirakle leipa ki khunai gi khanba mi khut thekpa yarakle aikoi khudingmak aya aigi kanaba adu khakta yenglaga thabak tawnarakle leipaki miyam gi wakal kaunnarakle irepak amadi
इखुनाइगा आइगा लेनबा मरी फावबा काउनरकले मसिना मरम ओइदुना स्पोर्ट्स की लमदसु अमोपना पिकथले करप्शन अमदी फेवोरिटिज्म ना पिकथले लेंगा की फमनाइबा सिंह खक्ता मोपन नतना स्पोर्ट्स की लमदा थबक तौरिबा सिंगसु अयाम्बना मोसलकले हाइना महिरवे लुप मंगाना फोंदोरकले हिरामसगा मैलेना क्वाकैथेदा लेबा देवसाम की हेड ऑफिस दा महिरवे लुप मंगाना सिंदुना पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा महिरवे लुप मंगागी वांगांगलोय देसाम की सेक्रेटरी जनरल एन थोइथोइबना हाई इरेपाक असगे फुरुक मतिंग नहौना सागतनबा इहौ स्पोर्ट्स मूवमेंट फॉर नेशनल रिजुविनेशन चंगसिलगनी स्पोर्ट्स हाइबसी नेशनल प्राइड नि नेशनल आइडेंटिटी नि सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी नि मशीना अखोगी कल्चर अमदी सिविलाइजेशन बो मालेम सक ताकलिबनी मशीना नहासिंगबो नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म तंबी डिसिप्लिन तंबी लाइफ स्किल तंबी नेशनल कैरेक्टर सागतपदा मतेंग पांगी हाइबा असि ngasi काउनरकले हौजक स्पोर्ट्स असिसु इसा इसागी काननबा लमदा हाइबदी सेल तानबा मिंग चटनबा बोट काननबा अमदी काननबा अमदी इमुंग मनुंग सागै नाते सेमबदा सिजनरकले मसिना मरम ओइदुना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इथिल यामना चंगनकले पॉलिटिशियन कया स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंगदा यावसिलकली अमदी लुचिंगबा ओइरकली स्पोर्ट्स बु मखोइगे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अदु फंगनबा होटनबदा सिजनरकले पॉलिटिसाइज तौरे असिगुंबा मरम मयाम असिना मरम ओइदुना मणिपुर की स्पोर्ट्स नोमा नोमागी साउथरकली मनिंग हलकली मणिपुर की स्पोर्ट्स तंबंगमदबा फिबम अमदा लेरी ngasi चटलिबा ट्रेन असि मखा ताना सुम चटलबदी इंडिया की स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हाइनरिबा मणिपुर की स्पोर्ट्स असि पुवारी ओइना लेहौरगनी असिगुंबा खुनाइगी अरुबा फिबम असिदा स्पोर्ट्स मूवमेंट अमा माय पाकना तौबा हाइबदी सिथरकलबा मणिपुर की स्पोर्ट्स बु कंदुना हेना चखतपा थाक अमदा पुखतनबा होतनबा हाइबसी अराइब अमदी नते मरम असना महिरवेलु मंगा अमदी सानारोई सिंगलोइनना लेबाक मियाम गपुन्ना होतनामिनबा मथौ ताई मणिपुर लेंगा असिनसु सानाबदा पॉलिटिक्स तौबा दगी तोकलगा अफबा सानारोई पुथोकपदा हेना पुनिंग चंगबियु महिरवेलु मंगाना चंगसिलकपा थबक थरोम सिंगदा तोंगा तोंगाबा स्पोर्ट्स बु नुंसिबिबा थवाई यावजबा अमदी मसिगा मैलेनाबा सिंगना कोऑपरेशन पिबियु अमदी मतेंग पांगबिदुना अफबा सानारोई पुथोकनबा थौदांग लौमिनसि फोंदोखि स्पोर्ट्स हायरगा खंगरिबा अखोई स्टेट से मसिगी मरुमदसु फुरानोनादा थबक तौबा करप्शन तौरपा प्लेयर में आम सिलेक्शन तौनो मोनाबदा करप्शन तौसलपा अदुगा अखोई प्लेयर सिंग याइथोनबिदमता थादरिबा सेनफम मोइबे स्कीम मोइबे मसि में आमसिंगसि मागी फेवरिटिज्म येंगकांदा खंगा सानाबा येंगकांदा संगबंग येंगकांदा तौराकांदा असेंबा सानोरे मसादा यौनबगिदमता होनबदा लिस्टिंग अमा चमापन मरीफुगे सेप्टेम्बर कुमापनदा लिंखतखिबा अदुगा नाग एक्रीडिटेड बी ग्रेड कॉलेज अमा ओइरबा थंबालमरी कॉलेज ओइना लिंखतखिबगी निफु मैरक सुबा फाउंडेशन डे थौरम कॉलेज असिदा ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा थंबालमरी कॉलेज ओइनागी प्रिंसिपल प्रोफेसर के एस मोहन कॉलेज असिगी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड कोऑर्डिनेशन आइकाकी SOD असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एम सोमरेंद्रो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर लोइनाना एलुमनी एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर ओ महिंद्रो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के SOD असिस्टेंट प्रोफेसर SS टोम्बा प्लानिंग एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वेनर लोइनाना डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के SOD असिस्टेंट प्रोफेसर एन सैम केशो डोनर एल तिलोतमाना अथोबा मिथुनेन ओइना सरु याखी अमदी चाही असिगी ओइना कॉलेज असिगी BA BSc एग्जाम PMKVY सीनियर एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिकेशन DTP एग्जामिनेशन 2023 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग नेलिट एग्जामिनेशन 2023 दा पोजीशन नरोलबा महिरवे निपान दा सेल यावना सर्टिफिकेट पीदुना इकाय खुमनबा उतखी थरम अदुगा मैलेना कॉलेज असिगी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की SOD ओइना असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लोंगजम बालेश्वरना फोंदोखिबदा कॉलेज असे लिंखतनबा होटनरंबा हल ओइबा कयाना वाना होटनजरंबना कॉलेज असी ngasi थाक असी यौरकपा ngambane मखा ताना कॉलेज असिना असिगा नकना लाइरिबा नंबोल सानोई कॉलेज एस कुलर वुमेन कॉलेज CI कॉलेज मंगोलगामी कॉलेज अमदी कॉलेज असी यावना कॉलेज सिंग असिगी अपुनबगी ओइबा यूनिवर्सिटी अमा लेहनबा थबक पाखतपा हौरी मसिबु मंफाउननबा मियामना सपोर्ट तबियु हाइकी एसना हाइद्रे GP वुमेन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन के सुमाइना अखोई लेजरिबा थंबालमरी कॉलेज का नंगना लेबा अखोई कॉलेज मंगा से यूनिवर्सिटी की थाक उंखननबा हौजी वारी वताई साबा हल्लमसि खुनसि पुंजनबा हौजरे अदुना मसि मंगफाउनबसु ओइबा ngamjage हाइदना ngasi इरियागी थोंगदा कॉलेज ने तौजरबु कॉलेज ने मंगजरि मंगदु थमजरि
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19ꯗ ꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯤꯃꯤꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯋꯠꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯆꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯊꯕꯤꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯅꯁꯇꯣꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 18ꯇ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯦ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛ ꯊꯩꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯩꯊꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯂꯩꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 9 ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ KM ꯕ꯭ꯂꯨꯃꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ KS ꯃꯦꯟꯖꯣꯔ ꯃꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ 128 ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯗꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝ ꯇꯨ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ W. ꯔꯣꯍꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯗꯁꯕꯤꯟ 2 ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯦꯝꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ KS ꯃꯦꯟꯖꯣꯔ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯌꯨꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯤꯗꯣ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯑꯃꯗꯤ 6ꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯎꯀꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥꯐꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ SCꯒꯤ MLA ꯁꯅꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯎꯀꯨ ꯑꯆꯧꯕ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯎꯀꯨ ꯃꯆꯥ 2 ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯀꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯥꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯎꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯣꯜ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯜꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯀꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ MLAꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯗꯣ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ DC ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯄꯔꯁꯟ L. ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥꯗ ꯁꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯀꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ꯫ DC ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯁ꯭ꯌ ꯍꯁꯇꯁꯤꯜꯄ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ GSHPPꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯨꯅꯥꯜ ꯃꯔꯤꯡꯈꯨꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ 14ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯐꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ 15ꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯦꯇꯔ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯨꯅꯥꯜ ꯃꯔꯤꯡꯈꯨꯜꯗ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫
handicraft office na tawriba thabak sing asi lamdam asigi artisans singi kananaba training piduna semetlon phagatnaba hotnabani haiki paugi mifam aduda saru yakibi punal maring khulda training tawkiba aduda yawi kansan tungsil maring na haikibada thangjam sunita hariba miyo asi ekhoi khangde ekhoi na khangbadi madam santibala khaktani madam na khol asida nungti gi lagduna training singbo dry flower gi matangda ninthina takpi tambi haiki khangde ko doi de la le haraga di khangde changsali ba khongkhang ji masimang ni adai akoi gi jin je akmana training tawde training je akoi adu ada phamma le adu ada theka pa pa pi myang ngang bu ko ado ai gi nakanda leibi ba mayam je ai gi artisan ai gi yani training tawri ba mayam duni ko mayam se so dum hangbiyo akoi na tawgi ba thabak sing do akoi proof adum pijage proof thokpiyo hara su phamma ga leibagi proof tu di leite thabak subagi Thongambi Women Multipurpose Cooperative Society Limited Thawam Coast Limited ki ani suba annual GB meeting asi Laifang Khunong Mitong Lampak Community Hall da pangthokre ngasi gi GB mifam aduga mailena na Manipur Rural State Livelihood Infal East District Mission Manager and Basanta Singh na haikibada ngasi pangthokliba GB mifam asida maru oina haingang cluster na pakhatkiba thabak thoram sing achievement sing puthokpa amadi lakadawriba kumja lisingani kunmari kumanga gi anawa plan sing semduna nupi oibi sing chakhat nabagi dama khanani nabagi dama pangthokpani loinana ngasigi mifam asina warep kharasu lawgani phongdoki ngasigi mifam aduda haukiba chahigi AAP BDP amadi audit report puthokpada natana mai paklaba SHG member singna makhoigi mai paklapagi wari singsu phongdoknaki ngasigi mifam aduda L Olen JP Laifam Khunong GP Prabhavati Devi President Thongambi Women Multipurpose Cooperative Society Limited Amuthoi BDO Haingang Block Teresa Dangmai Program Manager IBCB Thematic MSRLM Chongtham Charazit Block In Charge Sawambong Block MSR LM Thokjom Sima District Coordinator Imphal West SISD Thematic Amadi Huidrom Achau Secretary LKYDA Club Namitong Nensing Oina Saru Yaki Launching huzik first dose, second dose, third dose ta even lupa lakh manga phangba self group mayam yaure madudagi akhoi self group sing na akhoi matom da khalamba taw akhoi sandong lambi je amna samning ga ju semangam dabagi lerambadu huzikti mission gi maikedi amadi bank gi maikedi piriba asinglawa launching jina makoina pamjaba sandong lambi jing ajana akhoi mapung phana imdugi kai tare income laina na mahona bada yamna ka hatare moina pamsa bu thungena lojai aidi Jammu and Kashmir gi Kulgam district ta security force amasung terrorist sangagi marakta khothoknakre thaudok aduda security force gi miyoi sing amasung traffic police ama yauna security personnel manga asok apa nangkre district adudagi Depsas area gi Adigam village ta security force na thiba homba gi thabak chathaba haurakpada khothoknakibani hari additional SP traffic Mamtaz Ali nomai maru amana panbadagi soki asokpada nungsa thiningai oidri hari khothoknabagi thaudo aduda terrorist ani hatki haujiksu area aduda thiba homba gi thabak chathari hari Tamil Nadu ki Krishnagiri district ki Hosur manakta laiba Tata Electronics Private Limited TEPL facility da ngasi ayu angan bada mai chawna chakre mai adu company adu gi mobile phone accessories painting unit tagi chakpa horakibani area adu da maikhu pumam mamna kakhalakpada workers amadi mafam adu digi miya pakhatnaki mai adu munthatnaba fire tender taret na hotnaki mafam adu dagi miyam busu saphagadaba mafam da puthoki Asok apangi thaudokti thopa leite hari mai adu chakpa matamda worker 1500 rom ahanba safeta thabak tawbasing leiki mai chalakibagi maram khangba ngamdri Tata Electronics Private Limited ki wangangloi amana haikibada Tamil Nadu gi Hosur da leiba ekhoi gi plant ta mai chakibadu laibak thibani mai chakibagi maram thijinba hokre employees sing interest ta necessary action lakhatlagani employee amata sokhodre haina ekhoi gi emergency protocols na haiki Birut ki Khathangba Sarukta Hezbollah ki Central Headquarters da air strike duna Hezbollah leader Sayyid Hassan
Nasrallah hatkre haina Israeli lamina phongdoki thawda lekhidraba Nasrallah gi maramdadi Iran back Hezbollah nadi wafam amata phongdorakpa leitri Israeli army wangang loi Abiche Edrina haikibada chahi kuntra nithoi Nasrallah na group adubu Luching Laki, Mahagna Walda terrorism with Tabok Tawaroi, Hezbollah Southern Front Ki Commander Ali Keria Kesu airstrike the Hadkre. Hassan Nasrallah na Hezbollah Secretary General Oina Chahi Kuntra Nitoi Puringaida, Israeli Micham Amadi, Lamikaya Hadkre. Terrorist attack Kayasu Maliam Destaduna, Jati Kayagi Mio Kayasu, Hakrabani Haiki. Sanabagi Pau. District Sports Association Kaksing na senduna Chathariba 18 DSA Trophy Invitation Football Tournament 2024 gi final da SWC Waikong changbang ngamkhre ngasi association asige playground da sanakiba ani suba semi final match da SWC Waikong na UCC Kaksing mo panjal manga amada thoikre SWC Waikong gi panjal singdo jersey number 12 A Bisana match gi minute mapan amadi kunmanga jersey number 17 M Ronit na minute kumathoi jersey number 11 L Suranjoy na first out loibagi minute nifu mangaga ahapa minute ahum jersey number 9 S Boris na minute humpunipan da chanki UCC gi amata ngaraba panjal duna jersey number 10 Haismani thoina minute humudrama thoi chapada chanki bani Aroibada maroiba pau amukana pizari ai haiba wakala sigi mahutta ai khoi haibasina Silaba matamda ai khoi punshin bak ngamgani haina lawi haina Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthokjamna haikre Kunmai rak suba Manipur Integrity and Solidarity Day tharam pangthokre Thambal Mari College ki Nipu Mairak Suba Foundation Day tharam pangthokre Loinana Jammu and Kashmir da terrorist amadi security force ka khothokna bada terrorist ani hatkre Matang asida image padon sanau se pollution jari mi eng tabi basingbo amukana khurumjari